هر تم دلخوش بن دلشاد بن و بهفرا بن مل بملي هفدا بن بشتا هفدا بن شهفرا طاقت بن براستي هوالا گرک تشت آنی زمان ازوان خلاطا یکیش بو شخصی خونا حسبینم جبر کو دست سال قومي ما دبن ظلم و زوره داما فانك خلاط دان من بلکه حمی تیکری و ظلمه جیبو نابا کو یک تنه ولات کی گاوا ظلمه بکه تنه بسر خو بریار بدو بکه بطاقتا وان قسما جی کر اگر وان چاپ جوارا نگرتا گوه نگرتنا اره نکرنا بلکه هم 100 سال بره وکا هر جواکه هر قومه بحسیت بشرف بسربلندایی مجی کاری بوش خورا پیشا روش کی آوا بکرا ای روزی مرف گوازنه را پرتش نگوهرینه تشته که گوهریه چیه لگوری باوریا من هست و نسکایی کردایه اغلب جی پیشوانیا وی جنا کرد که بلکه من تنه برا حواله ظلام میر ما ببرشینن اما مجوار بشتا بلکه ما هیچی هفدو ناس نگنا اگر ای رو ام هاتبن جمع هف لرخف ام دخوازن دو ای رو اصبه به هف راپار و بکن اف رح جنی کولکتیفه ایگشتیه جورته جبر کو بریا هر کسی جن بخود حسه قالوا خرابيته ام باشيته قالوا روجر رونكايل پیشیا منه ان ای تعریف پیشیا منه جن کاره وی حذر بکه اگر گوه بدانا جنه بلکی ایرو جیهان هوقات ننا و آلوزی شر و پرچون و کشتن و قوراندن و کوچبریه دابیا لی کسی گوه بجنه نکر گاوا مرف دیروکا تکوشینا جنه دنره بالشخصي وك روشنبيرك وك انتلكتوالك وك سياسات جار دنجي وان بلند بيه ليه نبقشتي نبريخستني نبدا انستاندنكي خورت تاني بحيثياتا خوي ام بيجن دوار روشنبيري دا عند سياسي دا بكار آنينه جانا بنويسكا خو روجر چيكرنه جانا ب ام بیشن سری لیدانک دیپلماسی روجر چیکرنه لی بواره ریخستنی دا بسکنکی خورد هین نو تکمن روجه با دنیایه ای جیهان حمی گوه ام دنیرن لو حمی داری جیهان جیوسابیه اجار دفکرم دا ادبیم چما جن هاو قاس گوه مرف کرد لی دنیره بیشن 200 سال بره دواره فمینیزم دان جنهنک پیش و چونه لیوانجی میرا تام دایه چوا میر 5000 سال ما تام دانه وانجی ظلام تام دایه جارا اولا ریخستنی کردستانی بهشمندی کی انترناسیونالیست لحمی بشه جیان را نرین که فلسفه کی زلال آنی گفتن جنجی گره بخو باور ببن طاقت و طاقت اخو بجواکی رپار بکن جبر کو دایکن وک آخن ظلام آجی برا او بگوهر نیرینا وان نسکایی وان دا اینستاندنه وان جبو کو او جی بگوهرن گره دیسا جن فداکاری بکن اموارن سر پارلمنتریه دست بکا نوتو یکی دا هلبیجارتنک بی وقت حتی روژوه و دمیجی دیسا دستلاتار ترکیه کتمون تنگاسیا آبوری و اولهی و گلک تشتیدن نکاربون بریفه ببن اداره رابون بی وقت بریاره هلبیجارتن کی دا دوی هلبیجارتنه دا چند کسا وسا دگوتن تچت فکری جبر کو جوات مددی آماده یه جی چوندنا جنکرا
از رابم راکر ترکیه خو من برای خدا اروپا هم گو از نینم کی دبه برا یکی دبه من چند پیشنیا راجی کرد مگو اف و اجمه باشتر و بکرتر و کارم بی باری هل گرد از ایوید کم جوه من نینن سرزار روزما هری داوی الالمان بوم تلفن کرن گوتم والا مراد تجی آوید یا تتخوازی وره تتخوازی نه مجبور مستی خوار کرد از هاتم گوا یک جرا یک امین در کتم همبر گرسه مگو خدا ایشلک جاگره ولمت کن لی امزان بن امتی دابی شوتنجی امیل خوکن جبر که خواستن آویه تخوازم چی بیشم من نخواست از ببین پارلمانتر لی تکوشی ندا چالاک بو ده هشته دا هوالی می زندان محمیه برخستن کرن تو گرتیه که تنه به مالباتا خورا تکلاتی دانیا نیم بو هر گرتی شو وقت ما یا 2 دقیقه بو یا 3 دقیقه بو جانا همسر اسبه نهاد چون حتی ایوار نهاد من برف باران چامو قط خماوانیم بود گوتن که امی رو هفدیتن چه ناکن بفتنن هرون مالی خود نه ساعتا دیتنه هبو نه هایا مشت جگرتیا هبو جرا یک امین دست به روژیا برچیبین بونه کرن حواله گرتی و دمی همی ارک دست لشکر دابو امرابون چون او قول اردید بین جرا یا هفته ام کومک جنن ام چون مگو پرسکره که گرتی ها هنه ام تخوازن هایدار ببین جوان کچما هفدیتن چه نابه صبح یک درکت پیشیامه انظام ارکایی چی گو یعنی از لشکریه فهم ناکم گوون چی تخوازن مگو دست پیکی دا خواستن ایوان هنه گلک خواستن هبون خواستن سیاسی بون ای روزانه جی پرتوک بون دیتنا پارزوانا بو یک جیجی اسکانک جام قد جبیر ناکم سوبای فتلی گو چوا اسکان دخوازن مگو تشتک نورماله یعنی چما زورا وقت چه گو مد اسکان نایلون دا دایوان برا دوا دا بخون مگو چما منیه جام نادن و دمی ترکی جی باش نزانم سه گوتنا چوا آنیه با هفدو آنا جیش خود مینم حیری گو ام جام بدن وان و واجا ما بشکنم پی هف بکجن عملور مگو بس مگو او جبو هف بدن جیاندن هر روز یک کاره بمره جبو که حواله خو بدن جیاندن کارن یک بی یک خباوه پیش او بیجه از عول بمرم و ید بیجه نه از عول بمرم هی چاراب دست هم نگرتیه خونه شوتان دیه هی روزیا مرنه دست به نکریه اد چالکیا منی یک امین بو لسر اسکانا جام روزا دی گازی میکرن امچون صبح فتلی گو مجام دا مگو چوا گو ایواره چون من کار بو ارازه هفجینا مجمر گو چما ترانا کبی گم گو تشتک وسا گو که اتکم ناکم انکارم رازه گو پرس که گو چکو گو جبو او هف بدن جیاندن کارن یک بی یک بمرن بوی رحیم هدست تکوشی نکر پر اجارا اوان حواله گرتی دکتن چالکیه مجی امدبون آلی کار لجارا یک امین بخور جنین کرد 88 دست بروژیا برچیمونه کرد همی آلیه کردستانه ام بیجن جباجار کردستان باکور جروحای بگره حیا سیرته بگره حیا شرناق
otobüs tüced bun jinamêr vad hatin serîl me didan dixwestin dayînstandir bikin alîkarî bidin wê demê xwendevanê üniversiteya ê zanîngeha dihatin ji me re saz lê dixistin bi gotina xwe kêfxweşî didan me moral didan me ku em pê neîşin yani destpêk tenê ne parlamenteriye gava ku tenê parlamenterê bînim bîra xwe ez neheqî li wan hevalê wê demê tev dikim îro jî gava em dinêrin car din di nêskayiyê pergalê de pir tiştik neguhiriye lê a ku guhiriye civakek bi rêxistin civakek bi dayînstandin girsekî bêtir bi zanebûn ciwanê nû ku asoya wan hinkî difiretir e kûrtir zelaltir dûrtir dinêrin bêtir çalekin bi çend zimana dizanin ji me bêtir tê digihên ev jî kêfxweşîkî mezin dide me em jî wê quwetê distînin car din wê quwetê didin civakê destpêka çûn parlamentoya serekê parlamentoya tornê Şêx Seîdê Kalp yek ixtiyar bû ji ber xatirê ku nifşekî zêde be wî didin ser dîwana meclisê ew jî Kurd bû ez jî Kurd bû gava min sond xwar paşî min got ez ji bûna biratiya gelavê sondê dixwim bi Kurdî te tî got keçam te çi got min got wala min dijminîtî nekir min tenê behsa biratî kir sekînî qet ez wê gotinê ji bîr nakim niha ana ji hevalê xwî parlamenterê ciwan ra dibêm herin çika binêrin ew di wa belgada heye tune ye got keça min ku biratî nêxwestin tişkî ku em bikin yani biratî nêxwestin ne biratiye me ev rojî biratî xwestiye ew rojî em xwişk û biratî dixwazin lê gere di alî be yek alî ti tişt çê nabe çend deqêm heye nizanim mevdavî kir gelek tişt hene ez anim têrawe jî nekir lê bi rastî zindan be jî parlamento be jî kolan be jî ji bûna me tim qada tekoşînê bû car bi car gava hewce nebe ez xwe dikişînim jî ez bêm hindî bira piçkî ciwan bazdin baqî nabe merû heta dawiya emrê xwe hema xwe bide pêş bira pêşiya wan ve be bira ew ji me çêtir bikin bira ew ji me re bêjin ku wala a pêwîstiya me biviya heye em jî karibin ji war bibin alîkar dawiya gotinê nizanim çawa bînim lê ez bawerim nifşan nû tenê bi xwe bawer bibin kêmasiyê me pir bûn me kêmasiyê xwe didît me xwe nedeceban lê wallah baweriya me me pir bû ji ber xatirê ku me dizanibû em li ser dozek heqin ê ku neheqî li wa hatiye kirin emin ê ku hatine tunnekirin û înkarkirin û o bêrûmetkirin em bûn em qew bûn ji ber wî hem diwarê jinantiyê de hem diwarê qewmîtiyê de em li hebûna xwe xwedî derketin ne ku me tişkî pir zêde kir ji miletê xwe re em tev jî vî miletê ra deyndarin ji ber ku miletê me miletekî bi rastî jî li cîhanê kêm milet wisa hene çix me xwestiye wan bi me ra par vekîliye daye me wan wê şerefê da me me jî diwarê siyasî da diwarê dîplomatîk da diwarê berxwedarî da çi ji destê me hat me wî kir kêmasîkî me hebe jî birandê ew me efû bibexşînin ez wê teva car di rêzdarî silav dikim ser û çava rav